افدم و حمودم خوش بین بینرین هیجا امی بویر و گشدان داویل سر آستا جیهان ده 20 دقیقه جیهان دوباره پارو بکن کرم بکن جه سال 2020 و گابون بو ولات هشتمین افریقیا گو دربه لپیک هاتی امریکا و انگلستان دربه لگابونه پیک هات شرمزار کرن هم وقتی وی کشی یکیتیا اروپای بالکشان سر نیلرتین ده هلبجارتنان ده پیک هاتن. دولتين يكبوين أمريكا و إنجليستان دربيا لغابونا يك جوالاتين أفريقيا نافين كو بيكاتي شرمزار كرن ولاتان ديار كرن كو ادعاين نليريتيه ده البجارتين سرو كوماري ين كروجا شمية لغابوني هاتنا كرنده بفكار هاتن رخاندن. Le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population. كومكاج لشكرين بايبلنت إن لغابوني دوهراغاندن كو ببطال كرنا انجامين هلبجارتني دستانين سردسلاداريه. بشرا كوميسيونا هلبجارتنان راغاند بو كو سرو كومار علي بونغو ده هلبجارتنان ده بسركتيا. وما في ويس يمين جهيا اف دربه بيكات. دماكو مخالفة ادعا كر كو ده هلبجارتني ده سختكاري هاتيا كرن بونغو اف ادعارت كر. Parce que, mes chers compatriotes, je veux que nous soyons... لغابوني كومالباتا بونغو بينجي وش سالن ده سلاداره علي بونغو ده حزارونهان ده سلاداري جباوي خو عمر گرت. لولاتي دواري بترولي ده دولة مند ده دو بهنوك 3 مليون كسلي دمينن. پرانيا نفوسا ولاد دناوا خزاني ديا. مالباتا بونغو ده ما قدريش بو هدفا سوجين گندليه. لگوري دانين ترانسپیرنسی انترناشونال کو دقاداتی کوشینا لدجی گندلی دخاباتین خدمشینا مالباتا بونگو کو دناوا مالباتین هری دولمند این جهانی دتین بنافکرن لفرانسای خودی بدهان مالو ملکین بملیونان یورویا coronation of His Majesty King Charles. داخویانی که بهمان رنگیج وزارت دربیا بریتانیا جهات نتوین یکبوی و یکیتی افریقیا جید در بشر مزار کرن. Russia influence, the consequences of the war, and certainly نونري بلندزي تيكليين زربو بوليتيكاين أولكارية يكيتسيا أوروبا جوزيف بوريل بالكشاند لسر نليريتين ده البجارتنين ده قوت روشا غابوني بكريزا نيجيري را ناي مقايسة كرن بوريل بالكشاند كو بشتي كو بونغو هالبجارتنا كان نعادل بسركت ارتش مداخلة كرو قوت هلبت دربيان لشكرين چارسرينا لدوي امج بيرنكن كوبري لغابوني هالبجارتنا كتجين حقيها بو ويدس نشان كر او بوتي. غابون جسالة 2020 و بويا حيشتمين ولاتي افريقيا روجاوا و ناوين كو دربلتي كرن. بشتي دربيان لبوركينا فاسو يا 2020 و لمالي يا 2022 ارتش دداويا تير مهيدا لنيجيري دس هلاداري بدست خست. لأفريقيا باشورا واهيك بلند شوطي جبر شواطا دجوار بيتري حفتي كسمرين وبداهان جبرين داربون بردفك سرويسا آلي كاريا لازگين راكاند گو آواهي جالي كسن بمال ودهات كارانين. دشواتا كوجبر سدمك نديارا كل آواهية كبرقاتية لأفريقيا باشور دركت دا جمارا مريان دركت حفتي وسسيان. ددماكو شاهدان تومار كرن كو نيزيكي دست كس دا آواهية دا دمينن رايداران راگهاندن كو بينجيو دو كسين برين دار راكرن نخوشخانيه.
لباجاری هری مزن یه افریقیا باشور جوهانسبورگ ده ساعتين سری سبیدش بر صدمک ندیار داواهی که پرقاتی ده شوا درکت. پشتی مداخله یا تیمین لزگین و آگرکوژی شوات به زوری هاتا کنترول کرن. لبلی رایداران دیار کرن که دهندری آواهی ده هیچ دومانه که پرزیده هیا. بردف که سرویس آلیکاریا لزگین روبرت مولاود زیدازانین که ده شوات ده حطانها یک جیزاروک جنازین 52 کسان گهاندنه. رایداران پشت اشکره کرن که جمارا مریان گشتی هفته و سیان. روبرت زاخویا کرن که به هجمارا مریان زیده به. ده ناوا بریندارین جبو نخوشخانی هاتینه و گوستن روشین گرانشی هیا. مولاود زیدیار کرد که اف آواهی با آوائی که نفرمی جعالی بیمالان و وک ستارگه ده هاتن بکار آنین. کسین لدردورین آواهی دمینن جی دانزانین که لآواهی دردورا دست کس دمینن. تیگوتن پرانیا وان کسان کوچبرین بی دستور لولاد دمینن. امریکا را کاند گو اول سر و بجیر که یاجبو کوردینه یا گنم آدریارش دخبیده. افدا خویانی بریا سردانا وزیر کاری دربه ترکیه فیدان با موسکوی هات را کاندن گو به رومانیا و مالدوویای را جبو خراجاتا گنم اوکرانیای ده سر چم دنیای را دانستاندن تینگرن. بری هفدیتنا وزیر کار دروی ترکی هاکان فیدان لگل هم پیشه خوی روز سرگی لاوروف یال موسکوی جالی امریکای و داخویان یک هات کل سر آلترناتیفین کوریدورا گنمی یا دریای رشد خبتن. رایداری پایا بلندی وزارت کار دروی امریکای که ناویوی نهاتی اشکره کرن جاجان سروی ترسر آخوی و دیار کرکو او برومانیا و مولدووای رج بوزیده کرنا هنارتنا گنم اوکرانیای بریا چمی دونای رد ناوا دانوستاندناندنه. پشتی که روسیای دی تیرمه ده پیمانا کوریدورا گنم دریای رش به آوائی که یک آلی راوستاند لسرین آلترناتیف دست به نقاشی هاتن کرنه. ترکیه جی دیار کرکو جریا دریای رش را آلترناتیف اکتونه اوریندن جیمتر سیدارنه. رایداری امریکی جروی ترس را آخوی او گوته. ام جبو پشتگیری کرنارین آلترناتیف دناوا شیوریدنه. یه هری گرین گچمی دونایه. اوری دناوا آوین آخان ناتوی ده دمینه. جبر ویکی جبو مریه کی پر بالکی شکوریه کی اولتر ده آفرینه. رایداری امریکی دازانین کو اوری پوتانسیاله هنارده کرنا میقدارین گرینگ هیه. آرمان جوان اوکو اخراجات گنم بریا دونایره دو قاط بکن و ده هفتین پیشده و برومانیا و مولدووای ره هفدیتنک بیکرن. ده چارچوبه یا پیمانی یا سالکی ده 33 میلیون تون گنمی اوکرانیای رادستی بازارین جیهانی هاتن کرن. بریا سردان هاکان فیدان وزارت درو یا روسیای دهراگهاند بو پلانا کو جالگ موسکوی و وک آلترناتیف پیمانا گنم آدریای رش هاتیه پیش نیار کرن و ورگو تو بیش کرن. ده چارچوبه یاوی پلانی ده به پشتگیری آبوری یا روسیا و قطره ده پیش بینی کرن کو ملیونک تون گنم ببوهای کی ارزان کری جی ترکی را ورشاندن و پشترجی جبو ولاتین پیوستیاوان یا لزگین هایی بشاندن. وزارت کار درو یا روسیای گوته ام دفکرن کو اف پروژه بجاره که هری گونچاو کو دکاره ببا آلترناتیف پیمان بحر رش و دکاره بخبته. آژانس رویترز راگهاند که 4 ایلون ده شف رژیم ترکیه اردوغان لسود شی به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را بجوه. بینرین هجال روسیا و جیهان مرنا لیدر واگنر پریگوژین هینا یکم جرو جواهری سرکه
حطانها جی بشک مزن جی روسیا ادعا دکن کو پریگوژین نمریه. کوما واگنر جی دیمنه هری داویه پریگوژین ای بریا مرنه پاروکر پریگوژین دوی دیمنه دا جاره کدن قالا گفن لسرخوه و اولهیه دکه. کوما چەکدارین واگنەر یەفگەنی پریگۆژین و چەند ڕۆژ بەریا مرناوی یا جەمال ئەفریقای بۆ هاتنەوە شاندن. Di vîdyoyê de Prigojîn behsa hewldanîn berovajîkirina li ser tenduristî û xeteriyên gengaz yên li ser ewlehiya xwe dike. Prigojîn dikurte vîdyoyekî ku ji hêla kanala Telegramê ya Wagner's Grizonê ve hatî weşandin dibêje. Ji bo kesên ku nîqaş dikin ke ez saxim, ez çawa dikim, ez niha dawiya hefteyê nîvê duyemîn a Tebaxê 2023 li Efrîka me. Lêderê Wagner dibêje, ji bo kesên ku dixwazin min tespiye bikin an qala jiyana min a taybet bikin, ez çi qas qezenc dikim an tiştekî din her tişt baş e. Derbarê cih û dîroka vîdyoya ku di wesaytekî tevgerê de hatiye kişandin de agahî nehatin parvekirin. Prigojîn yê ku dema balafira taybet a ji Moskowê diçû Sankt Petersburgê li nêzî teverê ket. Roja sêşemê jî li goristana Prokhorovskoya ya li bajarê wî Sankt Petersburgê hat veşartin. İstihbarata Amerîkayê iddia dike ku balafira ku Prigojîn jî di nav de bû, bi zanebûn hatiye xistin. Heta niha jî sedema ketina balafirê nediyar e. Lê gundiyên nêzî cihê bûyerê ji royê Tersê re gotine wan dengê teqînekê bihîstiye û pişt re dîtiye ku firoke li herdê ketiye. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin iddiayên ku dibêjin wî Prigojîn kuştiye red dike. هەروەها پشتی بدایبوونا تەطبیقاتین لەشکریە ئەمریکا و کوریا باشوور تەطبیقاتەکە din jî li welatê cîran hat. Kurya Başûr bi تەطبیقata êrişa nuklerî sînaryoya dagirkirina Kurya Başûr li dar xist. Rêveberiya Pyongyangê diyar kir ku ev cerbandin ji bo dewletên Yekbûyên Amerîkayê hişyariyek e. Piştî tetbîqatên leşkeriyên hevparên Amerîka û Kurya Başûr bidawî bû, li welatê cîran bersivek nû hat. Kurya Bakur tetbîqata êrişa nuklerîya tektîkî bi sînaryoya daghirkirina Kurya Başûr li dar xist. Hate ragihandin ku di çarçoveya tetbîqatê de du mûşekên balîstîk ên tektîkî yên menzîla Kurd hatin avîtin. Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî û Rayagiştî li hemberçekên nuklerî û mûşekên balîstîk bifikarin. Lê Kurya Bakur diyar dike ku ev cerbandin ji bo dewletên Yekbûyên Amerîka hişyariyek e. Li daxuyaniyê de hat diyarkirin ku divê dewletên Yekbûyên Amerîka bombeyên stratejîk neşîne herêmê. Herwiha Kurya Bakur tetbîqatên Kurya Başûr ya bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê re wekî provaya şer dibîne. Lewma gelek caran hişyarî dide û tetbîqatên heyî şermezar dike. Artêşa Kurya Bakur destnîşan kir ku ew mûşek di çarçoveya tetbîqata êrişa nuklerîya tektîkî de hatine avîtin. Di tetbîqatê de hinek nîşaneyên weke baregehên Kurya Başûrên hatibûn amadekirin. Artêşa Pyongyangê jî ev baregeh kirin armanca êrişên xwe. Berdevkê artêşê her wiha ragihand ku wan bi vê yekê xwestine peyamekî bidin dijminan. Ceribandina mûşekê rojekê piştî
بداوی هاتنا تطبیقات هفپار آیازده روژیا ارتشا امریکا و کوریا باشور پیکات. تلفزیون دولتی یا کوریا باکور جیرا کاند که تطبیقات شعالیه کیم جانگ آن و هاتیه شوپاندن. امریکا جبو تایوانی 8 میلیون آلیکاریا لشکری پیشکش کر اپنگا و واشنطنی. راستی بردکن بکینی هات چین بو امریکا گوت. بزگریکا تایوانی مجارک نافخویه دستوردانا در و نای پجراندن. بردف که وزارت کارین در و وان گوین بینگ دی جوینا چاپمنی روشانه یا گل پکینی هات دارخستن ده بردک نشانی بریاری ده. وانگ دیار کرکو شاندنا چکان امریکای جبو تایوانی پرنسیبا چینکه یکیتی بن پیدیکه بکین ادعا دیکه کو اپنگا و امریکا لدیجی پیمانا حفده طباخ 1982 جبو قدخیا فروتونا چکان جه تایوانی ریا پیمانا نابوری دنابر امریکا و چینی ده هاتبو امزکرن وانگ بالکشان سرویه که گوپسگریکا تایوانی مجارک نافخویی چینیه و دستوردانا دربنای قبول کرن. بردف که وانگ بانگل امریکای کرکو تکلیه لشکری به تایوانی را قبول بکه و فروتنا چکان بداوی بکه. وزارت کارین درویا امریکای دی چارچوبه برنامه فینانسازی لشکری درو 8 میلیون دلار آلیکاریا لشکری یا جبو تایوان پیکات آگاهدار کریه. لانگلیستانی وزیر پاراستنی والس استیفا کرد. لجهوی گراند شیپس هاته ارکدار کرن شیپس یک جکسین هری نزی سرک وزیر انگلیستانی سوناک بو گویج بو هلبجارتنین دما پیش دفکریه. پشتی که وزیر پاراستنی انگلیستانی بن والاس استیفا کرد لشناوی گراند شابس هات ارکدار کرن. شابس کود کابینه ده یک جهوالبندن هری دلسوزی سرک وزیر ریشی سوناک تی حسباندن هری داوی وگا وزیر اولهیه انرژی و امیسیونا صفر کار کرد. شابس کو سالا بهوری پشتگیری دا سوناک ده دما کامپانیای ده کو به سروک و سرک وزیر پارتیا محافظه کار جسالا 2019 و انجامی کابینه تگوتن شابسیه 55 سالی دواره پیوندیان ده کسکی به باندوره. جبر و اکیتی جبو سوناک دل بجارتن انگشتین کو سالا پیش ده تین هیوی کرن کورولکی گرینگ بلیزه. بن والاس 53 سالی کو د پشتگیری کرنا اوکرانیا یا لدجی ایریشا روسیای ده رولکی سرکلی است دانی صبح به فرمی استیفا کرد. والاس کو 4 سال وزیر پاراستنی کرد و 9 سال ده حکومت دما نیت خوایا وکشیده جیانا سیاسی تهاوینی دراغاند. والاس دنامه یا جسونا کرنویسی ده وها گوت. از براستی باور دکم کو جیهان و 10 سالین پیش ده بهتر بی باور و بی استقرار ببه. از ده سالا 2005 و که پارلمنتر هاتم هلبجارتن و پشتیوان سالان دمهاتیه کو از دوارن جیانین کو من اهمال کرمونده رازمنیه بکم و درفت نو بکولم. ولانس کو نامزدی سکرتری گشتی ناتوی بو جدولتن یک بوین امریکا پشتگیری نگرد. پشتی کو بو وزیر اولکاریه سرک وزیر بر زیر سامایی پیوره حیات زاوی گرد ولانس جسالا 2019 و افکار دمشاند. ولانس پشتی وزیر پاراستنی وینستون چورچیل کسی کو هریزیده لسروی پیوره مایه. ولانس وکی یکان وزیر خودان پروفیلا پایا بلنده دیز زانین کو دسی حکومتین پاشینده آنگو بوریس جونسون لیز تروز و ریشی سوناک ارگیرتیه.
لباکوری شریعه روژاوا لدیجی هیزن اسرائیل ایریشک بمبایی پیک ها ده انجام ده دو لشکرین اسرائیل بریندار بون. لباکوری شریعه روژاوا ده دما در باسبونا وسایطا لشکریه هیزن اسرائیل ده تقینک نو رودا ده انجام ده دو لشکرین اسرائیل بریندار بون. لالیه دن مدیای اسرائیل راکاند کو ایرودان سبه لنیزی قدسه لدیجی لشکرین اسرائیل ایریشک پیک هاتیه. در انجام ده دوجه گران بگشتی 4 لشکر بریندار بونه 2 ایواری جی لراوسگاه ترینیا قدسه کسا که بکره ایریشی ولاتین اسرائیل کرد انجام ده ایریشکار اوه جوان 25 سالی بریندار بو ایریشکار جی هاتا کشتن. بله بنیرین هجام گشتن داویان و چه خوارشاد و بختار بنا.